Nababukeli be-Identical Force nakula sikhona namhlanje ngekosini eChaluza la silandelele khona umthala walomswa ebegade adlelezela abantu eShoprite. Nangambala simfunyene ngemva kobanyana sithola tholile ukuthi ampuru uhlalaphi ithimba lethu lagijima ke bagijima ngaphasi kumzuma into efana nalezo namhlanje ngamasa utholakele size kwakhe njenganje uzosazisa yonke into abekayenza mayelana nokuskema abantu nomtshana ukudlelezela abantu. iShoprite ibhalelweke yona ukusitholela ifootage njengoba sibawile kodwana asizange siphela amandla ngani ngoba abantu bezile bazokuba uhelebho kithi yeke bekumsebenzi wethu okwenzeni isiqiniseko sokubanyana siyabahelebha. Ngena nami sichinga kuye umsolwa azozichazela yena bonyana kuba yini enza intweni esihlungu kangaka abantu bararana nomtshana baqabana ngenqa yakhe. Yokhambe nami. Isusa sisuka kugogo okwakunguye kwazeka bonyana nguye odlelezela abantu. Sikwazile siyi-Identical Force ukuthi simlande siyomthatha ukuzokwenza isiqiniseko sokubana nangambala nguye lo muntu owange nangakwakhe. Hari ngiba usondele ngakimi ngibawa ungiconfirmele bonyana ubaba ngokumbona kwakho kunguye umuntu oweza kwakho owakudlelezelako wathatha zonke izinto kwakho na. Ubaba lo unguye kweqiniso ngoba namapholiseni kuyokuripota kwami ngathi unencebe elihlwena nakini mapholisa ngathi unencebe elihlwena. Ubaba lo unguye abeke komunye ngingamkhoma ngithi ngilo nguye lo owathatha into zami wathatha ibhege wafaka ngimqalile nakubenyana ubaba lo kunento akhamba ngayo ngoba idini lakhe langirara alithwele. Ngibawa ukuthi abe neqiniso igama lami alidumise kangaka ngithwile ngathi laba bekolo yenzima bazombamba ubaba lo. Siyathokoza mama. Ngithwile. Siyathokoza ngomunye wabongazimbi abadlelezelwako wangenelwa ngakwakhe. Yeke asikaqini lapho sikhambe sayokuthatha udade lo okukhitshwe ngaye imali okuberegiswe umazisi akhe. Udade ngwakwafemele isibongo okuzokuba nguye harina ungakhekhe ukuthi okuzokuba nguye njenganje osikonfirmelako indidi ukuthi ubaba wampha umazisi akho nofana wamnikela ipasa akho nguye lo. Nguye. Silahle. Unikela abantu impasa and the chopra. Sivezile bonyana nenge udinga ihelebho. Identical Force is there for you. Definitely sizoyihupulula namtshana ifihleke kangangani. Sichinga kuye ubaba njenganje. Ayikhona. Baba lochana. Kunjani? Kamalami lo songwa babana. Baba uyazi bonyana size ngani la ngisho. Size ngani nangakekho usichazela. Ngidlelezela. Khulumela phezulu. Uskema abantu. Kuba yini uskema abantu? Angazi nami ukuthi kwenziwa yini. Uyamazi umma lo? Uyamazi usesilo? Sesilo mazi njani? Sathane wena. Ngathi security lana. Nguye owaboleka ipasa yakhe. Umma lo uyamazi njani? Uleka ngqondweni. Asikeze ukuzokudlala baba sifuna ukuthi ukukhulunywe kuphele ne asikeze ukuzokudlala sise emagwabeni la. Umma lo umazi njani? Ngamazi ngahlangana naye endleleni. Bese Saxoxa ke sinaye. ya kubani umma osebenzisana naye lo okunguye ofonela abantu? Dadwabo. Akekho. Kubani? Akekho ngimi mina bana phone. Buvana uchentshe ilizwe? Akhulu change ukhulume njengomma. Njani? Sikhona. Khuluma baba. Sikhona nivukile. Sivukile. Nivukile. Khuluma baba ngiskema khuluma. Ngiyathengisa la. Uthengisana? Ama-fridge. Ama-fridge okay. Senza njani ukwathola wathengisa wathethephi? Kwamakhuwa.
Nangambala ubaba uyaconfessa bonyana nguye begade afonela abantu namtjana dosela abantu umtato mayelana nokubadlelezela okukuba scammer. Uyakwazi ukutshentsha iphimbo asebenzise iphimbo lomuntu wengubo. Yeke ungabaleka uchingephi i-identical force izokubuya nawe uphila. Ubaba uzokuthathwa njenganjesi uzokuyogcinwa ngaphakathi endaweni kodwana ngaphambi kwalokho kuzokufuze bonyana ikhiphe yonke imali ayidlelezela abantu aba. Babanengi abantu hle ebegade beza ngaku-identical force bazokufuna ethengako nofana bazokufuna ihelebho lokubana bafunyane ethengako okungeyabo abadlelezelwe ngibaba lo. Yeke uzosazisa njenganje bonyana uzimisele ukuthi ayibhadalise njani ngombanyana ekugcineni kwelanga iyafuneka forted ayokuphagwa ngikhulumela ukuthi aye ngestoksini. Baba ujamisele ukuthi ungayibuyisa njani imali yabantu ngoba banengi hle abantu obadlelezeleko. Akhe ngibuze la i-information yabantu abazana nogogo lo uyazi njani? Batholakala efonini nakho. Efonini yakhe le waye babo. Okay. So uzimisela ukubabhadala sinjani ke nangakhe khe ngibuza ngoba njana egcineni kwelanga iyafuneka ethengako le oyidlelezeleko boyidla nabo bani Ngekho. ungayidlini umngakho nabantwana Ngimupha naye sometimes. senza njani siyithola njani babi siba ungena nawe uyohubhulula ekhona ya nendo zami njenganje Ayikho nje serious. ikuphi Anginayo. boyokuskema kuphi namhlanje Nabe ngikhona ekhaya. bongayi namhlanje evaterfal ugcine nini Bathe 3 weeks 4 weeks back. asikhuluma amaqiniso evaterfal ugcine nini ngiyabuyelela Iveke ngathenga phambi kwale phela. iveke pheleko bungasevaterfal baba you safe Ya iveke phela. manje 3 weeks ngiyakuphi bose you safe usebenzisa ipasa yomunye VR you safe angisho Bengiyami le. bengasiyo yakho bosebenzisa ipasa yomunye you safe Angalela ukunekela yawo ibhasi ngaberekisa yawo. wathatha umuntu wakwaba nguye ohelebhako balandeli be-identical force siyani rabhela begodu siyani yelelisa ekutheni avoid giving a stranger ipasi yakho nomtjana umazisi wakho ngombanyana kukhulu okungakhekhe kwenzeke ngayo kuhage wena ekugcineni kwelanga nenge udinga ihelebho mayelana nento obhalelwa kuyirarulula yewize ngepagini lethu le-identical force namtjana ungene ngaphakathi kwalo ufunyana inomboro zikamaliledinini usidosele sizokwazi bonyana nawe sihelebhe. This is identical force. I'm Jebe.com. Njenganje sizokucima ikhamera.